at cukup sipingmu signalmu eka
lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung silbing mo. Katatakot, kakarog, at yung silbing mo, signan mo. Katatakot, kakarog, at yung silbing mo, signalan mo. Katatakot, kakarog. Mayapayabak po kay kayungan. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po na isulod yula pong masalese. Ingke kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. Hatagkatan la po ring malda na makyabe tamo pong makibat. Karing dalit panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Narana, mga ita,
Kilagyoning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka antimo rin. Pakamalang kong kapatad, pasibayo po, inaus na katamo ning Gino, bata mong mitipon keti, ban makirandam karingkayang amano, at tanggapan tayo ingkayang kakamal-kamalan akatawan at daya. Kalupa na po king Ebanghelyo ngeni, Jesus, inaus na laring minuna ng alagad, at likwanda nga ninge gana-gana, at tinukila kang Jesus. Ban kanita lalo tapang maging karapat dapat makibat king aus na ning Diyos, sisyanta pamuping kaya katamong kasalanan, ing kaya katamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, aman, wad dapat, at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ng Pong Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo po King Diyos sa ginutam. ing Diyos amayupayng tuto pakaluluan na katamo, at king patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ay pami, mamu dapot mapilit na kengag kataning anak mong, tuki kaya anting tapat ng alagad. Ibuklat mo rin kaisipan mi king kayang sala, ipayabot mong pakibatan mi kayang lugod, at ipagkatiwala yung sarili mi kaya. Sumulong ya sana yung kayarian na king balang metong kaya kami, at king mabilo gayato, ban king mipnong kapanayan, panimuna na kami papunta king tulang si Diana para kaya kami. Itiyadon mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang po ang magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ng propeta Isaias. Kanitang misan a panawon, may nga pakarinela ring tribo ng Sebulon at Neftail. Dapot megdalayang dangalan, ing darat nga panawon para karela. Manibat king Mediteraneo, papunta king Dane aslagan, karing lugal at sulipat na ning Hordan, at pati na king Galilea mismo, apanok na ngandaring dayuan. May nakit lang sulong maragol, ding taong linakad king dalumdum. Menok na nga laking kakarinan ang madalumdum. Dapot ngeni, ing sala sa slagya karelangan. Maragulatula, ing pigkalb mo karela, o Gino, meging maligayang biyera, king uli mo. Matulala king maya, padepat mo karela, antimoing tulara ding tao, neng titipunan ding pibandyan, asamsamda. Uling ing pawod, king batalda, kaya kayang leko, at pati na yung tambayok, king karelang pago. Ika, o Gino, ing sinambot king bansa, amen alipusta, at migsamantala karing kekang memalen. Simbot mula, anti mo ing pamanyambot mo, karing sundalyos ning Midian, kanitang milabas a panawon. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. Ing panganib, ing ginu ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko.
madwan ko king Ginoo, at metong mo ing kanakong kapagnasan. King templo na karing ko manuknangan, king kapilan paman, bangka kong tangalan ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan. Itiya ing paniwala ko, takman ko ing kayapaning Ginoo keting labwad daring tao. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lubmo at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat apostol San Pablo, Karintao, Korinto. Kapatad, awsan dako kapanamdaman king lagyu ning ginutang Eso Kristo. Mikakasundo kayo, kayong sabla, king kayong pisasabyan, ban emika anting pamisagsagan kaya kayo. Misasan metong kayo, king pamisip at parasan. Kapatad, abalitan ko, king kapamilatan daring mapilan ng tawan Chloe, king mipapate kayo kanu. Ing buri kong sabyan, ya iti, ing metong ke kayo, sasabyana, ako, kang Pablo ko, nga na naman ning metong, ako, kang Apolos ko. Nga naning aliwa, ako, kang Pedro ko. Nga na paning metong, ako, kang Kristo ko. Mga pirake ne wari i Kristo, i Pablo yawari ing mipa ko king krus, king ulio, may binyag kayo wari, king lagyo ng Pablo, enako tinubod Kristo, ban maminyag, nuneban ipanaral ke ing mayap abalita, at ipanaral ke king pamagsalitang manalumpakan, king kabyas ng tao, ban ing kamatayan ng Kristo king krus, mipayalan kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus, penaral ni ing maya pabalita, tungkol king pamagari ng Diyos. Pepakayapa nala naman ding tao, king miyaya liwarang sakit at kapanamdaman.
manatili kaya kayo. at keka antimurin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kabut abalita ng Jesus king Juan sinukulde, may kuyang papunta Galilea. Eya menatili Nazaret no nemintayet menoknangan Capernaum. In Capernaum metong yang balen king bebe ning dagat-dagatan ning Genesaret. King teritoryo ning Zabulon at Neptali, ban matupad itang ulaning propeta Isaias. Labwad ng Zebulon, labwad ng Neptali, bandaking dayat malat, kangat baning Hordan. Galilea daring pagano, ing balen ang magalukmok king kardumduman, menakit siyang maragulasala, karingatyo king lilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Manibat na kanita, megumpisayang menaral i Jesus, anti kanining sasabiana. Sisyan yulat pa gulutan, ding kaya kayong kasalanan, ulinging pamagari ng Diyos, malapit na kaya kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ning Galilea, ikit na laring mikapatad ang magliligo, i Simon Ameyaus Pedro at i Andres ang kapatid na. Mibabaldug lang lambat king dagat-dagatan nga nakarela. Tara, tuki kayo kanako at gawanda kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin likwanda laring karelang lambat at tinukila kaya. Sinulong na pa kayang pamaglakad at ikit na laring adwapang di kapatad anak ng Zebedeo, i Santiago at i Juan, at iluking karelang bangka, kaya beri tatarang. Sa sadyara laring karelang lambat, inaus na la naman deti at kanita murin, likwande ing bangka, at itatarang at tinukila kang Jesus. Leganasan ning pintalan Jesus ing mabilog a Galilea, tinuruya ka rin karelang sinagoga at penaral na ing mayap a balita tungkol king pamag-ari ning Diyos. Pepakayap nala ding tao king miyaliwarang sakit at kapanandangan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Inyang milaba sa Domingo, pigmasusyan tayo po yung kapiesta na ning Santo Niño. At luing dinake ko kaya kayo, at karen pa pong aliwapang barangay king kakatamong parokya apigmisan ko. Mumuna pong dili ing Santo Niño kasing tuwane ning kasalpantayanan
manalig ka kaya kalupadareng anak ang mga lati, panilang makataid, karing-karelang pengarik potang maglakadlaw, masakit po nyapin, ketang metong nga barangay, ding matwa pengari, pepasiklorang kula karing-karelang anak ang mga lati. Bisa kayoli kayo ngako, pormero bisa, pero bandang tauli siniklod la po, karing-karelang anak ang mga lati. Agawayo po itang, siklod kayo karing anak, magpakumbaba. Po. So yan po ing binye ko karelang ngeni, munta ko king first reading, meto nga king dalumdum, nano po yung dalumdum, it symbolizes sin, sinfulness, and wretchedness. Dening king first reading, nga na po, ikidda ing dalumdum, karulumduman, madalumdum, ing dalumdum, stong madalumdum alakang direksyon. Dene pong Israelitang sekupan dala, ninong sinakop karela ding Assyrians, alalang freedom, elang malaya, po, alalang kapayapan, at sulaking lilong ning karalumduman. Pero mi kapagasa, ulinging Mesiya datang ya ing tune sulu ababiyasala. Ing second reading, ela po misasan metong, dening maniwala king Ginoo, misasagsagan lang unity, po tapong misasagsagan la ring tao madalumdum, atina kanu kang Apollo, atina kang San Pablo, atina kang Jesus, niya po, lami kakasundo ding tao, niya po tang ding tao, lami kakasundo, lami sasan metong madalumdum, ing biye. Dapat atin tamo pong pag-asa. King Ebanghelyong binasa ko, nga naning kakatamang Ginoo, may naralya po, may sukol ni Juan Bautista, enyang masukol ya Jesus ya na pong linagaya ng menaral, nano pong umpisa na ning kayang pamanaral, sisyan yulat painggulutan, dingke kayong kasalanan nga na, uling ing pamagari ng Diyos malapit na. Sisyan yulat painggulutan, bakit po pamanyisi, repentance and conversion, kasi emalyaring miyabe, ing kasalanan ang papayang Diyos. Ing kayaryanan ng Diyos, malapit ni nga na. Bisa tamong makyabi king kayaryanan ng Diyos, reform yourself, repent, sisyan yulat painggulutan din kaya kayong kasalanan, tamo mo po sisisi, kay batang sinisi, painggulot king kasalanan, tamo mo po sisisi, pasapating pamanyisi, dakala pong sisisi, pero lapaing gulot king kasalanan. Inyapin mi tutukila pureti, sumisi, aminan mo yung kekang kasalanan, kaibat gulutan mo na yung kekang kasalanan, kanita ka pa mo, miyabi, king kayariana ning Diyos. O yan po, so ito yung mumunang penaral ng Jesus, karing tao, kaibat na po nita, maglakad yun. Inawos no po rin minuna ng alagad. Kabang maglakad siya, igit ni San Pedro ang popay in kayang kapatid Andres. Maglinis lang lambat. Magliligo lang. Kaybat nga na, tara tuki kayo kanako at gawanda kayong magliligo karing tao. Makanyan mo na naman. Dening anak ng Zebedeo, Santiago ang popay Juan, at hilupuking karelang bangka. Kaybat inaus ng Jesus, tinukila kang Jesus, they left everything. Come, follow me. Inaus ng ning kakatamong Ginoo. Baloy po, bakit mo muna yung pamanyisim po ang pamaygulot kasalanan?
potang tutuki ka kang Jesus. Nung nga sinisiyat pepaing gulot ka rin kasalanan, eka makatuki kayo. Amen? Eka makatuki king Ginoo. Come after me. So, tara tuki kayo kanako. It is a call. It is an invitation to follow Jesus. Kailangan po tukian tayo in Ginoo. Kay ba't nanita, come after me. Come follow me. Nano pong buri ng sabyan nita. Gustong inausnak ng Ginoo. Arapan me, kay ba't ating kang gulutan. To come after Jesus is to be a disciple of Jesus. Come. Inaus no reni to be the disciples of Jesus. Ing disciple, kanya po mayang ing discipline. Inyapin maging estudyante ka, a learner. A disciple is a student. A learner, mabiyasa ka, tuki ka kang Jesus. To walk with Jesus. Ban kanita, aubog na ka. Po, to be shaped by Jesus, to be formed by Jesus, potang inubog na ka. Agbangking kayang biye ang popang amano, then you will imitate Jesus. Apusan me. Then you will turn your life to Jesus. Ibiye mo kang Jesus. Then you will love Jesus. Potang akilala may Jesus, luburan me. At kaibat na po nita, tukyan me, uling datanging panahon na nung sinabi na, I will make you fishers of men. Come, it is an invitation. Then potang ayubog na norening alagad na, you go, you will be fishers of men. Nung nga kapumigbayo, nung may kakilalay Jesus, nung may tinggap Jesus, nung iya pamiging sentro ng biyeta mo Jesus, ka maging magliligo, malyaring magliligo karing tao. Lawin niya po, come follow me. Then you go. Bayo na ritubod. Kailangan iubog no pa mo. Kailangan akilala may Jesus, kailangan luguran may Jesus, kailangan maging sentro ay Jesus, king bienaning metong a disipulo. Purmero come to be a disciple, then you go to be an apostle. An apostle, apostol, buri ng sabihan to be sent out. Inyapin po kay ba't na ning misa, nasabihan na ning pari, go! Ume kayo. Tutubod na kayo ning Ginoo. Kay batamong may kirandam king amano ng Diyos at tinggap i Kristo. Go! Epo? Itamongan ngeni. Inaus na katamo mintako keni. Come! Muntako keni. Tara muntako king pisamban. Kay batamong may kirandam king amano ng Diyos, kay batayong tinggap in kayang kakamal-kamalan katawan at daya. Then you go, ume na kayo. Ita misa est, keng Latin. Nya mayaw siya pong misa. Santa Misa, ing misa buri ng sabihan, go. Nya kay batamo pong sinimba, go. Nung nanong dimdamyo, yang pamali tayo. Yapin po kasanting na come and go. Itamongan kailangan maging magliligo tamo. Come, linapit tamo kang Jesus, then you go. Magliligo tamo po. Nyaing kutang po manibat na bengi. Kaya katamo pong talatukin ng Kristo, tutubad na katamo. Pilanong alapit yung kingapong Ginoo. Ikayo po ngayon sisimba. Malwatan ang makirandam kingamano na ng Diyos. Malwatan ang tatanggapan
Mekat binayo na nakatamo ning Diyos, binayo ning bietamo, ngini, pilano mong alapit yung kingapong Ginoo. Balansi kaya po, pilanong alapit, tamo king Ginoo. Mekat datimpang kutang, pilanong alawut tamo kingapong Ginoo. Pahulita mo, meko laking karelang pangakatoliko. Pahulita mo yan o sinimba. O taga lang po makanyanya. Ninuman in makirandam kingaman ng Diyos, ninuman ng sini si Pepay gulot karing kayang kasalanan at tinuki kang Yesus, kailangan ipakilala tayo Yesus karingaliwang tao, king kapamilatanan ng amano ang popang dapat. Nung ako po biyasang magsalita, pakilalay i Kristo, king kapamilatanan ning dapat tamo. Uling nang misa niya tama makapagsalita Pakilalay Jesus, king kapamilatana ning bietam. Amen. Aliwa mo po kaming paring manaral, aliwa mo ring madre, no naitamongan uling bininyagan tamo at may kumpil tamo. Father, dening alagad likwan da nga ninge gana-gana, nanong buri ng sabyanita, the call to discipleship is the highest call from God. Lawin niyo po, likwandoring bangka, likwandoring lambat, likwandining pengari day sebedewo, nanong buri ng sabyanita. The call to follow Jesus, the call to discipleship is the highest call because it is over and above any occupation and preoccupation. In aus na ning Diyos, migit siya king eganaganang bagi anano paman aus, likwando ring pamilyara, likwanda ing obrada, ingaus na ning Diyos, migit siya pa king obra, migit siya pa king pamilya. Inya pilikwan din nga gana-gana. Pero ngeni po, lawen nyo, pansamantala, likwan nyo ring pamilya nyo. Likwan nyo yung pibandyan nyo. Pero potang bagya, magbali kayo. Ini po magpraktis na, ne? Datanging panahon, lakwan nyo yung asawa nyo. Amen. Atin muna kayo. Nya magsadya kayo. Datangin panahon, lakwan tamongan po yung gana-gana. At metong yamo yung importante, yapin ingapong Ginoo. Nya magpraktis tamo yung minta ko kaya tilikwan yung gana-gana. Uling metong yamo yung talagang importante king biyata mo, yapin ingapong Ginoo. No karin ko man munta, may kad eyu alakwan ng obrayo, era kalupa rin ng alagad, likwan din obrada. Kayo po, eyu alakwan ng obrayo, uling kayang ko mga biyayan, nanggawan yung ngeni, no karin ko man magobra. Metong kang janitor, metong kang magtinda, mag-opisina ka, dalan may Kristo ka rin, ipakilala may Kristo, no karin ka man pupunta, agyang keng palengke, agyang keng opisina, pakilala po Jesus, king kapamilatanan ning amanoyo, ampo pang dapat. Amen. O yan po'y mabayatang responsibilidad. Kailangan ipasiyag tayo Kristo, pakilala tayo Kristo, king kapamilatanan ning amano, ampo pa ning dapat. Kaya tutuking Domingo, the Beatitudes, nino po ring mapalad, nino ring nuwan, king kayariana ning Diyos. Kaya pong tutuking Domingo, panayan na kayo. Mag-aral tang mo po. Because Christianity is all about Jesus. And Christianity is a way of life. Amen. Ibasiyag tamo po ngening kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen,
linasalalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, kikalungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwo, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal spiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin ta king Diyos, amag nasang akilala ni ning balang metong ngatang mo pong manalangin, Ginoo at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Banding sablang tao, maging alagad no Jesus a ginuta mo. Ban may kakamalayan lang, ing Diyos kaya bere, ang gaking kapupusaning panahon, manalangin taking Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Bang maging sapat kaya katamo, intong genda katamong antiing Ginoo. Bibiyabye at mate kalupana, ipanalangin taking Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Tanggapan tamong ibat king Ginoo, ing tetagan misakwil king sabla, nung kailangan. Bang atok yan tayo, king dalaning ganapabye, ipanalangin taking Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Banding alagad ng Jesus, magtamasala king saup at inspirasyon ning metong at akilala ing ela magdilidili, potang magobrala para king panyulong ning kayarian, ipanalangin ta king Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ban ayatad tamo ing kapayapan king balang metong, at ban akilala ring tao king ing Diyos lugudya, ipanalangin ta king Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Nginiadwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino at Chuke Kenny, tuburan mo kami. Ginong Diyos, pagkapilitan ming parehong masigasig manalangin para karing kasalangmit kakaluguran, mananunasanang ikami ating kabilugan mong iglesia, maging ing sabla-sabla, yakaring eganagana, banakilarara ka, kang Kristo Jesus aginumi. Amen. La la la
panalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, ikpang mayopaying totoo. Tagkapane sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kakatami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, ipaintulot mong papagbanalanda kami at pagdalang kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kekan timurin. iyat nayo ring pusoyo, Makayat na no, king ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alanang dat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka pauliring kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupami, ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kang bedaring sablang anghel karin banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsaya kami arapan mo kapilanman. Miyabe saing siwala mi king karela, king matakumperang dalit ning kapurian, at ngaming magkantang. Kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ning pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambi ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ading mabilog, abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninaing subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya biningnuan a Birhen Maria Indoning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at hinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian lakat parangalan, manggaman king adanangga. Abe, may kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginota mo.
ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakbuhan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pababalik danding kaya kaming kasalanan, nonilawan may kasalbantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan, peace be with you. Peace be with you. Peace. Oni ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat agkasmay nga mano mo, kumayap na. Katawa ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala puring CGC o Asharets, nung nuka rin tamo po maglinya, baydahan niya pamurin po at ala na pong sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupayang igpa, mananunasan ng ingbayong biye pikalog mo kaya kami, pasulungan na ing lugod mi at papanatilya na kami king tula ning kayarian mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklo kayo po sa guli. Dini pong announcement tamong munang dili, malapit na po magumpisa ing Lenten season at magumpisa ning Ash Wednesday. Deta pong luma yung palaspas may bendisyon last year at mila po kaya kayo ne. Ilaring sila bantamo kay batitang linto abo iya po yung panguskus karing kaya katamong ibili karing kaya katamong kanwan. So yung Ash Wednesday, ken pong February 22, 2023. Kaibat po confession. Balang Sabado at intanang confession, keniking pisamban maragul, magumpisang alas 4:30 ninggat panapon, hangga pong alas 5:30 ninggat panapon. So reta pong bisang mangumpisal bang kanita, po agnanagnan keng Maleldo o kaya bayo ing Maleldo, magumpisata na pong mangumpisal detang bisang mangumpisal. Wear your face mask and bring your own sanitizer. Kaibat po ing fundraising sale at the patio. Deta pong bisang mag-order buro, mag-order kayo po, ang ngeni timbayo, tidtad. Patagalang ngay buring titad. Ita pong nga sa sobra, may bibili tamo keng pisamban, keng restoration ng pisamban, at keni pong kagulutan, tamo keni, may kumpisa na po yung obran, kening sanctuary, so ibalot do pong carbon fiber, ating retrofitting, ban kanita, lalo na pong tumibe in kakatamong pisamban maragul. Maragul pong gastos, ngeniretang yapasinaw, sumaw na kayo. Milyon-milyon po yung obra kening gastosan tamo. E baling magluat basat matibe ang pong masanting. Matibe niya po, pero mo nung intensity 10 na lang mitaga na building. E ganaganang building masira po. So yan po may umpisa na kening kagulutan niya, may advance na po yung altar tam ne. Kaya kayongan dakala-dakala salamat po king kaya kayong pamanyaw. So isundo tamo ing kaya katamong biye kasalpantayanan, may papangadi tamo po. Dakal po salamat. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Idukuya ring buntukyo para king masusing bendisyon. Umena kayo at dalanye ing sulunang Kristo, bansun lagya king yato, isalitay ing mensay ning kapanaligan at tula, kapamilatan ding biyeyo, at ipakit king nung nano kayo, at king dapatyo, king Kristo mabiyeya karing pusoyo. Ating lubos mayupayang Diyos, antabayanan na kayo't panwanan, ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo at ipamalita, ipakilalay Kristo karing sablang tao. Salamat King Diyos.